mi zo si choi neo lai na ki chim so ke hi in hi la hin che ki ti cha panga ding a poi mo ta ti kha la hi in ja si chung di hi si chung chang hi sei do hi in chang cha an ngai chiu hi tin i phat chum ti do ka ta san la he hello so pi te ho na bon chan chi ve khin bor kin na he tu ni khon jong hin important topic khat sel ka hin bong nom ki nin hi chu why does a child need to play or why it is so important for a child to play ti dan chu Kichephi Ebola chapanga dinga poi moham ahi lawa hele Ebola chapang hi Kichepsah te ngai za ham ti hi cham cha in sei diu ahi in he chule Ebola hi chi topic hi hung tilang ham itya he le e video masa chapang now sen mobile phone TV ki sa a link description a jang ka poison hi chi video ko aban job iti du ham ahi lawa hele hi chi video a kamu khat chu nu te pa te ho en mobile phone ki ti hi chapang Kichepna toy ti chu Kichepna a khela api danovin kamu in a hi le amo ka sa I Ebola Kichep hi chapanga dinga poi moham a hi lawa hele Ebola chapang hi Kichepsah de ngai aham akhat na ani na a akum to alha ki to a itabang Kichepna thil ho ku chopya phaham Kichepna thil chopi ding ti nga hi le do's and don'ts ti chu chapang safety adinga apha thil ipitabang ho chu chapang adinga phaham itabang ho chu icha inawa dinga phaloham ti ho jong hi in sei du a hi in chule achai na a bonus tips ti chu parenting tips neo ne ho jong in sei du a hi topic over ilut masangun apoi mo ta kha in sei katin technical tham khat chu alut na he jong le e ho het thai dinga chu ka hin sei ding a hi in developmental milestone ki ti khat a umin hi chu ipiham itya he le chapang now sen akum alha to ki to a abo thading ato thading asa thading asai thading thil tina a hi in te ka pia chu thago chapang khat to kum khat ling chapang khat ki khiding a hi in aje chu thago chapang chu to thei bab ding a hi in kum khat hung hing chu ding jong ding thei ding chi jong chi thei ding a hi in ai la hen hi chi developmental milestone ki ti ho hi alham pin chun nga o min ni pi ling khat ahung hi ne ding in chun hi ta isei ho developmental milestone ki ti ho akum alha to ki tu a abo theding ato theding asa theding asai theding thil ho hi abo na chu hi ta chu achievement di ba chu ahin ne angai jin a he ahi le topic over an lut taw hi tin Kichep hi Ebola chapanga dinga poi mohan ahi lo ahli Ebola chapang hi Kichepsah te nga ya aham ti hi ana sayo hi tin akhat na chu brain development ho khan na dinga he chapang akichip lo poi mo a hi na he aje chu ipiham iti ba he le video masa injong swin in sei taw bin maximum brain growth ho khan pa hi kumni chana hi hi in kumni zo tin la chun hi ni I lo khangbe ta lo a hi in ai wanga chu I khu I keng a hi lo ha le ikam ine ilei imit ibil kiti ho I khu za na kiti ho hi ho zo se hi I lo do chun ki connect a hi in ki gui zo a hi in a ki gui zo na chu I ham I ta hi le khazung a kiti hi chi khazung pa hi a connection a hoi na ding ai lo la chun a mature na ding a chu hi chi ki che pa hi poi mo a hi ani na chu physical development kiti chu a ki chim kiti chu chapang akum alha to ki tu a hi a muscle power aman cha te hi in muscle strength skeletal strength kiti gula chang that na Pehlou that na kiti pa hi achi physical activity ki che ma ko na hi hung me chola hung hat a hi in chule hi chi coordination balance creative thinking kiti ho jong hi chi physical activity ki chepsa jin hin aum thei jin a he athum na chu emotional well-being ti chu chapang naw sen khu e hon het lo a hi in e ho chun chapang naw sen ema he pon te alung thima ema jong gel pon te ase pha jong gel pon te ta chu gel me the a hin la a hi po in child psychology ki ti khan jong ho min aman ade angai chat a hi lo wa he la a khu het na hi chi emotion ki ti jong hi a o min a hi le chun ata sa atha ala samin adin jong le alu paijin alhei a yong la ki pan lu in adai angai jong cho sei thei ki po in
azun ai aso jong la sei thei po in hizin chun e hon het lo wang wa he chapang naw sen ho he alunga he stress ti chu lungim na lungboi na amana po khop set za dum kha hi apo a uma hi in a hi la chun hi chi mental stress anxiety ki ti ho hi ahun ki chep ti ngo le a hi lo an ki chep sa ti nga he lu chun cho hi a hi mi la he ja chi mental stress anxiety ki ti ho hi ki chi ma ko na hi all thai chukit le aman a sei nom abo nom ato nom jang chu hichi kichi bi hichi kichi pa hi a way of expression khanin chun apang thei ki ni chukit le confidence building in apong in kichi jin chun chapong jong alunga thei jin akipa no min a he ali na chu social skills ti chu kichi kiti hi chapang achanga kichi ni ta ta a hi lawa hel aloi apai to group ma kichi a hi lawa hele ain ko anu apa api apu to kichi ki jong ni aumin kichi hi azat azat jong le a kichi ti nga hele hen chapang hen social bonding ki chu a kichi pi mi chu angai te je chu kit le chun kichi na hen dan aumin rules aumin te ka na chu hi chi hide and seek ki yon dam pass by ti homo ho a part o ma hi nang part kai part ki ti o ma hi na ai la chun ama a part chu anga ding a hi in hi chi social norms ki ti ho dan le mo neu neu hi chi ki chep go si a hun ki se mo a ko na hi hunu ting le ahun le ting le chun society kha na hi tabang dan le mo o me a hi lawa hi la chun communication skill di chu a ki chep bom pi aloi apai to ki ho di dan tu sei di dan ima zo si jong chu ho ne ne a ko na hi hun ki jil a hi hezi a chu ania wa pa na hun ki chem lo aloi apai to hun ki chem khalo mi chu ahun le ting jong le aloi apai la chu asam te ding a hi lo a he le society sunga apan mun ato mun asam te ding a hi anga na chu cognitive and academic growth ki chep jin hin chapang hin ki chi creative thinking logical thinking a hi lo le problem solving decision making ki ti ho hi ahin jodo thejin ahin he thejin ahin bolo thejin a hi le hi chu thil pata khat a hi na he agop na chu creativity and imagination ti chu ki chep jin hin idea tha tha longya tha tha aki gel lo thejin aki bolo thejin ti chang chu thil pata khat a hi ki ni na he betsa na chun du khang in hen habai cha ta ta te in dong chun hi ta bang ki chep na gari ti ho jong e cha te cho pi zo a hi lo wa he hi ta bang dol ki chep no jong chu e cha te e chunu te ho jong chu e cho pi zo a hi in de ka na kha na ka pi nom chu ai ma neu la ya chu hi cho jong hi lo a hi in ma hi jong la chun inui pan no e cho pi zo lo kha chu a hi in a hi la chun i ki bo lam ni ta hi la chun a ki dei cha ja chu leiman bo na gari ki sim thu a hi lawa hi le milim ki sim thu bono loino ki sim thu a hi in hi wa jong chu a part of creative thinking a hi lo la skill development a hi in he ja chu Kichepsah ki ti long hi apoi mu khat chu a hi he asigi na chu independence and life skills apoi mo a hi na he aji chu me mi e changa hin zo the ni ma chu ki go chi a hi na he a hi le hi chi naw cha naw se ni ti ho kum khat loi lang ho i na hi le amo khu a changa chu independent hi lo a hi in e ma zo sia chu ki chi pi ding hi ta ta a hi lo a hi le ane adon ding hian lang alam zo da to di lo le anu apa ko yam kha chu ngai cha te a hi la chun chapang hung ki che ma a hi lo hai le ki chep sa a hi la chun twa in a say ho chi developmental milestone in ti ho chu a pha cha chu achievement a hin nei the wa hi la chun he ba pa na chu ama achama hung ki chem the ya ama achanga bu a hin ne the ya ama achanga dinga lam zo na ki chem thai a hi in it's his self independence and life skill ki chi ma ko na hi hung ping do khat chu a hi in apoi mo khat chu a hi ki ni na he abanin types of play itabang ki chip na itabang ki chip na ho chu ki chip sa pha ham ti hi anabe ki no hi tin akhat na chu free play or unstructured play ti chu chapang ama chama a ki chip na the ki na hi in rules a hi lawa he le dan lo ki chip na ti ding a hi le he wasa na chu hi chi hide and seek ki ti ho tabang a hi lawa he le kabadi kho ki ko game sa hi in adan omin hin a hi tabang ki chip na gari to ding a hi lawa he le hi cho tabang
doors kichip didan kiti adan lo hi ama chapang kichip no ma kichim thai now se na manum la man thai ahi lo hala min wa manum la man thai ahi lo hala lo ya pa manum la man thai ahi lo hala chi gari ya unsu in sunga tonum la tor thai ahi lo hala chun kala manum la man thai basa manum la man thai ahi lo hala aeroplane fly ya yang manum la man thai ahi na rules lo ahi na so to kichip na free play ahi lo unstructured play akhat na ipiha iti ahi akhat na chu it's a creativity hilo le imagination power and problem solving iti ho tin apangin aphale in la he ani na chu physical play ti chu ata sa aphe avo ahi lo le agu achang aman cha thleiding hi ta stela curling hi ta kichop ding hi ta hi chi ho physical activity ho hi ahi ki nin ahi le chu hi chi physical activity ho hi apa chom na iphiam iti ki na hi le chapa nga ding in aphe avo agu achang tha sa ena pangin chikit le adam thein ding in long apang ki ni ta he athum na chu social play chip ti hi achanga ki chep phat na jong le atam zo a hi aloi apa to ti chem ham ahi ro le au te anau te to ti chem ning ham ahi lo hai le anu apa api apu ani agam to ki chem ahi hita group ba ki chep form ki pa he social play a ki pi in hewa ko na chapang in ajil do thei thiro chu i pi ham ita le akhat na chu sharing ki chu athil aki chep na initial body dan hop di dan cooperation kiloi form di dan chule communication skill ham di dan pau di dan hi ho hi a hi ki nin ali na chu creative play ti chu creativity to ki saya ki chep na ti dan chu milim ji di hita ta drawing board hita ta a hi lawai le hi ho ta bang himan sa in sim ding milim sim ding sa sim di hita ta khat na chu hi wa ko na he chapangin ki chi imagination power chule emotional expression ki ti pa amala ma alunga agel thil ata a hin po do thei pa hi creative skill a hi lo hai le emotional expression ki to hi ajil do thei a hi ki anga na chu cognitive or learning play ti chu mental reasoning and logical thinking ti dan chu lo ki mang sa a ki chep ki ti ho ko a hi in ti dan chu Kichepna au me hi chi puzzles ki ti ho ta ro til khat ek su to a hel til khat hong su a hi lo hai la chu akom a hom ma hilai muna chi hat la ki to chi hat la ki to lo ki ti ho chi logical thinking a hi lo hai le reasoning chi mental power ki ti ho hi asu hat thei chu a hi le abani na se ki no hi tin akum a tha to ki to a ipi ta bang Kichepna ho Kichepsa din ham ki hi cham cha na be ki no hi tin akhat na chu chapang kum khat noi lam ti dan chu ahung pen ha ni khat ni apana kum khat noi lam chapang ho hi am ho hi atam zo lum na to na chapang a hi win chukit le chun chapang hi anu oi sunga lage lako je ni anu na anu oi sung ki chu anu oi sunga chi ti um di thaba de ham ni sa de i ma lo hi a hi le chu ahung pen do a hi le chun ni sawa heta ta lhawa heta ta asan adum ipi til tam bi hi ami na panai ahin mu ana pana he aza hi ta ahi lo chi ho zo se chapanga ni nga chu thilki dang khat hi in a het nom khat hi in ahi lo chun i het nom tir khat chu ikut nai ki tong khanom te ahi na basa dan chun ho jong bazala e chi thi hoi ta khat chu i mu le he ahi lo chun ki tong khanom te ahi lo ba he la pa choi ta ha ki mu e pa choi ta ha jong chu ki lo no ma ki tong khanom ba hi da chu chi chapang naw se kum khat noi long ho ki amo ding a chu ki chi ki a he atam zo a khu na a ke nga a tham thei thil ho a hi a ngai jin a he chukit le hi chi pik ka bu ki mai ki sel hi lo thil ki sela chapang ki ho sa a hi lo le chi miral play ki ti ning sel phat la na chapang ki ba sa ki chi sa ki no so thom tham ho hi ni so ani na chu chapang kum khana pa na kum thum chan ti dan chu toddlers ki ti ho amo ko hi ki in amo hi tabang ki chi no ki chi sa da ham i ta he le in sei ta win chi free play a hero unstructured play adan hero rules hero kichep no hi joy kichep sa ngai jin idan chu bohon didan ama ma chama ti bohon ding ham hi lo ha le initi sa ding ham a hi lo ha le bedtime story lukona to simi ma sai ki hita ai man kichep reading a lol ama hita chama kichep sa ding a hi in athum na chu kum thuma pa na kum nga chan preschool children school kai ma sang school kai nai lo chapang ho am ho itabang Kichepna kichim tham itala simple reasoning and logical thinking based games ai lo Kichepna Kichepsa angai didan chu hi chi drawings milim ji didan ahi lo hala color nu didan ahi lo hala cycle to didan ball football Kichep didan hi cho Kichepsa angai jin ahe ali na chu kum go ma pa na kum som le ni chen school going children
school kai chapang ho amo kichip mi chu amo hi la chuna tam zo chu hi chi football hi lo hala cricket ki ho hi lo hala kichip na dang dang chi hide and seek ki ta hi lo hala chin kichip na za dam kha hi hon hi lo mi te ka na chu hi chi dress up and run ki ho ta ai lo hala kabaddi ki ho ta chapang ho la he in ai lo zombies play ki ho zo mi na chapang ho la he in ai ho chin khazal ta lo hi ai la a china na sei tau hi tin nu te pa te ho bazala ichia icha inawa dinga Kichepna toys icho te nga hele ipp let ngai ham itabang Kichepna ho cho pi apa ham itabang ho chu chapanga dinga phalo ham do's and don'ts ki ho hi anaviau hi tin akhat na chu non toxic and safe toy ahi ngai jin tidan chu chapanga dinga denjal lo ama dinga ima isu khana the hi lo ahi lo la ta asa nammo na thai chemical ima jaw lo tina ahi in le hi chi Kichepna ho hi cho te nga he la hen Kichepna apaket na khon akiji imu the ho chu hi chi chapang kumjat adinga kisim ham akhat na ani na chu itabang materials jaw ham chemical jaw hai jaw lo ham aban le ama standard regulation ki chi ISI marking ki ho lo hi awmi ani na chu I cho ding thil chu age appropriate cha inaw akum alha ko kitu a Kichepna thei thil a hi ngai jin aban le athum na chu strong and durable object a hi ngai jin chapangin ale ase a ke the hi lo thil a hi lo a hi le chun ima asu sit thei lo thil so chu a hi ngai jin aji chu ake thei abal thei ki chu hi ha ko na chu chapang ki su kha thei a hi ali na ichil cho chu echa a dinga chu ali da ngai jin aji chu a neo ki hi chapangin aval thei thil a hi I het diu kha chu chapang thago thasegi apana kumi chan hi chi chapang ho he ni bi bolam tila akho na ato kha atham kha zo si thil hi akama a jing a hi ni chi mounting a ki ti na a hi la chu ni chi dan jal ta thil kha chu a hi in ji chu Kichepsah na thil chu chapanga dinga akama amom the hi lo akama aval the diran chu hi chi coins hi lo la battery thi kil ki ho pin ho ta bang ku chapangin aval the akama ki kam the akama odan the til a hi in phalo a hi in ho zo siang ko ba ngai jin chapang Kichepsah ti nga he le anga na chu a Kichepna thil hi agui a hi lo la khaw lo thil a hi a pha in a ji chu chapang ki pal thei a hi lo le angong a khot ima a odan thei thil a hi in a phakit po in agui a khaw a hi le 7 inch sanga cham a hi ngai agop na chu Kichepna thil ki di chu cable thei thil a hi lo a parts la do thei thil a hi lo a pha in a ji chu cable thei a parts ma la do thei thil ki di chu hi cho chapang akama an mum ki na anabal na hita chu oi sung a hi lo la to thei ki dai ki aban le ji cho tawang car battery a lai ho ki ho sunga battery om hi a battery parts ho yong ku chi screw wa ke cha hi nam ti ho yong ku ibat ki wang hai jin a ji chu cho yong ku amana chamani ki hon sunga battery ho yong ku chapang anabal thei thil khat chu hi ki ni ja so ko safety a de ma ju helwa ko mo ta khat chu hi ki ni aban le Kichepsah na thil jong hi izam ta aging thei a hi la chun agin pa jong hi aging se be se chu a hi lo a pha in a ji chu aging se be se thil kho hi chapanga ding na pha po in ane wa pa na thil ging ima hin jing ki mi chu ang le ting jala anangong jat te di ma hi ju ki la chai na chu chi I thil cho Kichepna ki ti hi sop thei a hi lo la sil thing thei su thing thei thil a hi angai jen a ji chu chapang hi het saw hi in akam chu hi jing a hi in ija chu hi chi Kichepna ho jong hi su thing jing a poi mo in ni khat ni zo si le hen su thing pi angai jin a chai na ding in a sei taw hi tin hi chu extra point hi lo la bonus point akhat na chu casting of object hi chu chapang in akho na thila choi anu apa mobile phone hi ta ep hi ta akho na thila choi tola ase ha asu sit thei ti pa ko hi na hi le hi chu kumi za tha za apana hu pan ha be ja hi le 11 to 12 months thasom la khat som na ya pana chapang hi chu abol thei thila hi ti ja chu icha inaw hi chu kumo ko hi a hi le ithilman tam mobile phone hi ta ep hi ta chapang choi sa lo a pha in a je chu akho na thila choi chu chapang in tola ase ki asu sit thei thila hi ni chu ni chi o hi tin katipa in na bonun support share subscribe nei bo ti jino hi jin chun subscriber dong hi sang of ba ta in hi tin chun hon dong support in bo ji lai on lang tin dong yo
phát chung thì rồi thì sự gì cái tin aban